عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى متابعين وأحلى مشاهدين في الدنيا، أهلي وإخواتي وعيلتي التانية، حبايب قلبي في كل مكان. النهاردة بقى إحنا هنعمل مع بعض حاجة حلوة أوي 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 بصراحة. هنعمل غدوة ب5 جنيه. ب5 جنيه. طبعا إحنا بقى كل يوم طبيخ 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 طخ 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 طخ. قلنا نغير النهاردة وقلنا نعمل إيه؟ نعمل شوية أكلة كده إيه شعبية. فقلت أعمل إيه؟ فول وطعمية. يا نهار أبيض، فول وطعمية! إحنا ناقصين؟ ما هم مالين المطاعم. لا، إحنا هنعملهم بطريقة كده. هفتح مطعم شعبيات ونخش، مش شعبيات، لا مطعم شعبي، ونخش بقى على الأكل الشعبي بتاعنا النهاردة ونشوف أحلى أكلة شعبية النهاردة هنعملها مع بعض. فول وطعمية وبتنجان وبطاطس مقلية، واكله على كيفكم. اقسم بالله اللي قدامه لحمه يسيب اللحمه ويخش على اكلنا النهارده. يلا نشوف مع بعض جبنا ايه ب5 جنيه وهنعمل منه احلى اكله شعبيه النهارده. يلا بصوا بقى يا حبايب قلبي معايا كده. انا معايا هنا جايبه ب3 جنيه طعميه وب2 جنيه فول. ب3 جنيه طعميه وب2 جنيه فول. عجينه الطعميه اهي، ممكن نعملها في البيت، بس انا يعني ايه اختصرت معاكم الطريق. ان انا مثلا النهارده لو معيش ان انا او امكانيات ان انا اعمل في البيت عجينه الطعميه، لا اشتري ب3 جنيه او ب2 جنيه وحسب امكانياتي. انا جبت ب3 جنيه عجينه وب2 جنيه فول. تمام. وعندي هنا بتنجانه مقطعاها قطع صغيره كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ونقعها في ميه وملح. ومعايا هنا شويه طحينه، بصله مقطعاها قطع صغيره، وبصله مقطعاها برياني. تمام. معايا هنا طماطم وفلفل اخضر وفلفل الوان. تمام اهو، فلفل الوان وطماطم وايه اهو. ما فيش فلفل الوان، الفلفل المتوفر عندك في البيت. معايا بيضه، معايا طبعا بقى شبت وكزبره وقرن شطه حراق، ومعايا خس. ويلا بقى نشوف. معايا هنا فصين توم حلوين كده مقطعاهم، وليمونه والكمون والملح، فلفل الاسود والشطه والبابريكا. يلا نشوف مع بعض هنعمل الطعميه بتاعتنا ازاي. اول حاجه هنعملها، اجيب العجينه بتاعتي دي وانزل عليها ببيضه. تمام. انزل ببيضه واروح ايه ربها فيها حلو قوي كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده اهو. اخدم عليها بايه بقى؟ بسنه فلفل اسود، يعني حوالي عن ايه معلقه صغيره قوي عشان تكسر لو في زفره في البيضه ولا حاجه اهو كده. تمام كده تمام. اعمل ايه بقى بعد كده؟ بعد ما عملت ده كده اروح ركناها كده بجنب، واجهز بقى ايه الحشوه بتاعه الطعميه. الحشوه بتاعه الطعميه عباره عن ايه؟ عباره عن فلفل اصفر واخضر واحمر وايه طماطميه صغيره خالص مقطعاها قطع. حلو الكلام. طيب هنعمل ايه بقى؟ كله مقطعاه قطع صغيره كده. انزل عليه بفصين توم كده، وبصلايه صغيره حته، يعني ايه مش البصلايه، لا يعني نص البصله، حوالي عن معلقه بصل. واروح ايه نازله عليها بشويه ملح اهو كده اهو، ذره ملح وشويه شطه صغيرين. الدقه دي بقى بتخليها ايه ما اقولكوش. شويه شطه، ربع معلقه صغيره كده. تمام. نعمل ايه بقى؟ نقلبهم في بعض كويس جدا كده اهو. الحشوه الجميله الجميله قوي بتاعتنا دي. واعمل ايه بقى؟ اولع على الزيت بتاعي يبقى جاهز عشان اجهز الطعميه. حط في الزيت على طول. دي اول خطوه انا هعملها، بس هعملها جنب ايه؟ هنسيب احنا كده جهزنا على الحشوه وجهزنا على الطعميه، نجهز على الفول وعلى البتنجان جنبنا. يعني هنولع ال3 عيون يبقوا شغالين مع بعض عشان الطعميه تبقى سخنه واحنا شغالين. يلا على البوتاجاز بتاعنا. بصوا بقى كده يا جماعه، احنا ولعناه اهو. وحطيت ايه بقى؟ بصوا معايا كده، حطيت مقلايه اهي، كسرولة اهي، ومقلايه اهي.
عشان اشغل نفسي على البوتاجاز لكله مره واحده، ما نقعدش ايه نشتغل حاجه بحاجه. اول حاجه هعملها هنزل كده بالزيت هنا مكان ما هقلي ايه البطاطس والطعميه، وهنا اقلي البتنجان، وهنا كده الفول. تمام تمام. طبعا الفول احنا بنجهز اهو الفول هنا كده. نقلي ايه البطاطس الاول في الزيت تبقى رايق كده، وبعد كده نحط فيه الطعميه. ماشي يا جماعه. اول حاجه هنعملها نقلي البطاطس بتاعتنا اهي. نعمل شويه بطاطس حلوين كده اهو، نحمرهم الاول، مقطعاها ورش عليها ملح، ما تنقعيهاش، لا رش عليها ملح واقلي على طول اهو. اما البطاطس تتحمر هنشتغل هنا جنبنا. انزل بالبصله كده للفول اهو. البصله بتدبل معايا هنا كده على النار، وهنا كده انزل بالبتنجان بتاعي اهو. يبقى انا مشغله ايه العيون بتاعتي كلها مره واحده اهو. البتنجان ده بقى اعملوه زي ما انا بعمله، اقسم بالله هتحلفوا عمركم ما دقتوا حلاوته. قطع صغيره، شايفين بنزل الميه اهي بتاعته اهو. واوريكم بقى شويه بتنجان النهارده مع حبه فول وطعميه، غدوه شعبيه انما ايه لوز اللوز. ما ننساش اللايك والاشتراك معايا في القناه وتفعيل الجرس، ما ننساش كده. يا جماعه البطاطس بتاعتنا قربت خالص اهي، ومعايا هنا البصله. انزل على البصله بقى بايه؟ انزل عليها بالطماطم والفلفل الاخضر والالوان بتاعي اهو. ياخدوا ويدوا كده مع بعض بالشكل ده كده. شوف البطاطس بتاعتنا انا عايزاها تحمر كده لون ذهبي جميل كده اهو. بص على البتنجان، البتنجان بتاعنا لسه ما خدش اللون اللي انا ايه، يا دوب هو لسه ايه بيبتدي ياخد كده. اجيب بقى مناديل ابتدي اجهز حالي عشان اطلع على المناديل انشف من الزيت اهو. كده البطاطس بتاعتنا قربت خالص اهي. ابتدي اطلعها تنشف على مناديل، مش هنطلع من زيت نقدم، لا نطلع ننشف كل حاجتنا كده على مناديل ان كان بتنجان ولا بطاطس. وبعد كده بقى نقدم بالطريقه ان ايه الحكايه. يا سلام على الريحه، يا سلام. يلا بقى اللي ما اشتركش يشترك، واللايك بقى يا جماعه. كده خلاص اشيل البطاطس بقى بتاعتي كده على جنب على ما ارجع لها في التجهيزات. نشتغل بقى على الطعميه ورا البطاطس كده. طبعا البتنجان بتاعنا اهو، بس انا مهديه اهدي عليه النار خالص عشان يستوي براحته وما ياخدش معايا زيت كتير. لو عليت عليه النار هيتحمر هياخد زيت كتير جدا وهيبقى جامد وهيبقى طعمه مش ظريف. نهدي عليه النار كده ياخد اللون اهو، ياخد اللون ويستوي على الهادي كده وما ياخدش زيت كتير. هنعمل ايه بقى بعد كده؟ الحشوه بتاعتنا اهي والطعميه
ومهديين على البتنجان. اجيب شويه سمسم صغيرين كده اشتغل عليهم، واجيب بقى الطعميه وهدي النار كده معايا، واروح ايه شايفين اهو اهي، واروح جايبه الحشوه بتاعتي دي وحاطه في النص كده اهي، واروح عامله ايه بقى، طلع عليها يا جماله يا جماله اهو، طعميه محشيه بسم الله ما شاء الله عليها. السمسم بقى كده اروح بلاه سمسم كده اهو بسم الله ما شاء الله اهو، واروح بقى جايه ونازله في الزيت كده الله، وهكذا اجيب طعميه كده نعمل مع بعض دي واكمل الباقي، بس اعملها معاكم اهو. واروح نازله عليها كده بالطعميه، تبقى دي في النص اهي، قرص طعميه محشي كبير كده جميل، وانزل بالسمسم كده اهو بسم الله ما شاء الله. ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي، عظمه على عظمه والله. اكمل الطعميه وارجع لكم تاني كده. خلاص خلصنا الطعميه بتاعتنا اهي، ومعايا هنا البتنجان بتاعنا نقلبه ما شاء الله، ابتدى يحمر معايا حلو قوي اهو، بتك عليه بيغرز خلاص يعني استوى. ابتدي بقى ايه اعلي النار عليه بحيث ان هو خلاص هو كده استوى بقى. اما اعلي النار عليه هيبتدي لو هو شارب زياده ينزلها اهو. افرده بقى كده خلاص في الطاسه بتاعتي. اجيب الفول كده، الفول خلاص انزل عليه ما شاء الله اهو على الفول بتاعنا. والريحه مش عايزه اقول لكم الريحه عامله ايه، صغير كده مع التوم مع الفول. اظبط بقى الملح بتاعه، شويه فلفل اسود صغيرين، شويه كمون برضو حوالي عن ربع معلقه يعني ما تكتروش، شويه ملح، شويه شطه برضو حوالي عن ايه طرف المعلقه كده شطه، ما كترش، معلقه وقعت ما كترش اهو. طبعا الطعميه معايا على النار اهي، والفول معايا على النار، وقلينا البطاطس والبتنجان معانا اهو يا جماله يا جماله. والبتنجان بيتحمر كده اعمل ايه بقى، خلاص خد التكه بتاعته بقى اهي. اجي في النص كده واسيب ايه، واروح سايباله براح كده، واروح نازله بفص توم معاه الله الله، فص توم مع بصل يا جماله يا جماله. ايه الحلاوه ده والابداع ده. ابتدي بقى اقلب الطعميه بتاعتي بالراحه خالص اهي، ابتدي اقلب الطعميه اهو الله. ايه الريحه بتاعت الطعميه اللي قلبت الدنيا دي يا ولاد اهو بسم الله ما شاء الله على الريحه. الفول بتاعنا ومعايا هنا اهو البصله في النص اهي حوالين البتنجان اهو،
وانا ايدي على البتنجان كده مع فص الثوم بقى. ما اقولكوش على الريحه، الريحه بقى ما اقولكوش عليها عامله ايه، حكايه الحكايه بامانه يعني. كده اهو يا جماعه الطعميه بتاعتنا خلصت. هنطفي عليها بقى كده خلاص، ونطلعها برضو على مناديل. علشان ايه؟ عشان الزيت. تمام اهو، نطلعها على مناديل اهو. عشان ايه؟ الزيت. ما شاء الله يا ما شاء الله على الطعميه بتاعتنا. كده خلاص، كده خلاص يا جماعه. الايه؟ البتنجان بتاعنا كمان خلص. واروح مطلعاه برضو على مناديل اهو بالشكل ده كده. ريحه البتنجان مع التومه والبصله حكايه. كله طلعه على مناديل بالشكل ده كده اهو. يلا بقى نشوف هنعمل ايه بعد كده. يلا بقى يا جماعه نشتغل مع بعض على البتنجان. في الاول خالص اجيب الطبق بتاعي وافرشه كده ايه، شويه كزبره وبقدونس وشبت اهو من الزراعه بتاعتي اللي على السطح اللي ملهاش حل دي. تمام. انزل بقى بالبتنجان بتاعي الجميل ده اهو، اللي انا نشفته من الزيت خالص، سخن بيدخن اهو اهو. المناديل شربت الزيت اللي معايا خالص معاه بالشكل ده كده. بسم الله ما شاء الله على الجمال. معايا بقى هنا اهو الدقه بتاعتي او الطعم بقى النهائي معايا. اروح نازله بالفص الثوم اللي فضل معايا اهو، واروح نازله بعصره ليمونه كده على الدقه بتاعتي دي اهي. الليمونه طفشت مني ولا ايه كده. واقلبهم كويس جدا بالشكل ده كده. واروح نازله ايه على طبق البتنجان بتاعي. الله 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 على الريحه. بسم الله ما شاء الله على. ايه رايكم في الشكل اصلا؟ يعني بصراحه كده انا عايزه اسمع تعليقاتكم ورايكم، عشان رايكم يهمني. واروح نازله بايه بعد كده؟ بنفس المعلقه الصغيره اهو. اروح جايبه الطحينه وانزل بالشكل ده كده. انا مش عايزه اقول لكم الشكل، لا الطعم اكيد انتوا متخيلينه. يعني اكله شعبيه بس عملتيها بطريقتك لاولادك في البيت، طريقه غير اللي بتبقى في المطاعم. لا حاجه بيتي كده اهو. متخيلين بقى لما ادفع، لما لو فتحت مطعم فول وطعميه اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ عايزه اعرف تعليقاتكم بقى. ايه رايكم في طبق البتنجان بتاعنا؟ نركنه كده على جنب. نقلب بقى على الطعميه، نجيبها كده نقدمها بطريقه ايه جميله برضو. افرش لها ورقه خس بالشكل ده كده كده اهو. واجيب الطعميه بتاعتي اللي انا عملتها محشيه بالشكل ده كده اهو، ونشفتها من الزيت كويس جدا اهو. بس هعمل ايه بقى؟ هفتح لكم واحده نشوفها كده مع بعض الشكل بتاعها عامل ايه من جوه. ايه رايكم في الطعميه؟ بسم الله ما شاء الله تحفه اهي. حاجه كده حكايه، حاجه كده ايه
حكاية اهو. نركن بقى بعد الطعمية نشوف اللي بعده. يا سلام يا سلام، مع قرن الشطة الحراق ده نقول ايه اللي بعده. خش على الطعمية والفول. يلا نشوف البطاطس المقلية. نخش على البطاطس المقلية والشكل الحلو وقفك ليا. يلا، ايه الجمال ده، ايه الجمال ده، ايه الجمال ده. علينا نعمل غدوة النهاردة حكاية. ننزل بقى بالبطاطس المقلية من على الايه، من على المناديل. مناديل شربة الزيت اللي معايا كله اهي. مناديل المطبخ دي يا جماعة بصراحة تحفة. نعمل ايه بقى على البطاطس المقلية؟ ننزل عليها بقى بايه؟ بشوية كاتشب، لان البطاطس المقلية بتحب الايه، الكاتشب. الله الله الله. كده خلاص خلاص. وايه بقى؟ شوية. يا سلام يا سلام، ايه الابداع ده والنعمة. احنا بنقبح. تعالوا بقى نخش على اللي بعد كده. حاجة كده ايه ما كانتش في الحسبان، نخش عليها. شايفين بقى؟ انا رحت جايبه الطماطم ومنضفاها ومطلعه ايه بطنها من جواها، واشتلت اللي جوه، راح عامله ايه بقى يا ريري؟ اقوم جايه واروح جايبه الطماطمايه مع حته جبنايه، واروح عامله بيض. الله على المركب ده، مركب بيقدف يا جدعان. يا جماله يا جماله. تسلم ايدك يا ام عبده. اي والله. طب بذمكم ايه رايكم في ريري؟ تسلم ايدك يا ريري. طبعا اهو. اي جبنه عندك تترباك. انا مش راضيه ابين الجبنه عشان محدش يقول ان انا بعمل لها اعلان ولا حاجه. اي جبنه عندك، اي جبنه تقدري تعملي بيها العمله الجميله دي اهو. بصوا بقى يا جماعه اهو، مركب جبنه كده. عشان ايه؟ سلام على غدانا النهارده اهو 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 اهو. غدانا النهارده اهو. احلى غدوه النهارده يا جماعه. مركب جبنه جميله كده. يلا كده خلصنا اهو الجبنه. احلى مركب جبنه. انزل عليه بايه؟ شويه. الله الله، ايه الجمال ده. سلام. نركب بقى كده. نجيب بقى الفول بتاعنا. نجيب بقى كده الايه الفول، ونروح رايحين عاملين ايه. الله الله على احلى شويه فول. احلى شويه فول كده. الله الله على الجمال بتاع فولنا وريحته. يا جماله يا جماله اهو. هعمله بقى ايه الفينش بتاعه بقى بطريقتين. طريقه هنزل بيها بالطحينه اهي، واحده هنزل عليها بالطحينه كده. يا سلام يا سلام. الله الله. عشان انا عندي حد بيحب الطحينه مع الفول وحد ما بيحبوش. نعمل ايه بقى بعد كده؟ ننزل عليه بقى بشويه زيت ذره. زيت ذره اهو. شويه صغيرين كده. الله الله. الكلام ده كبير. الكلام ده ايه كبير. والتاني بقى انزل عليه بايه؟ حبة كاتشب صغيرين كده بالشكل ده كده اهو. شوية
كزبره صغيرين خالص مع شويه زيت ذره. الله الله. ايه رايكم بقى في غدا النهارده؟ بس بامانه يا جماعه، طبعا انا اهم حاجه عندي تعليقاتكم ورأيكم اللي يهمني جدا جدا جدا. ايه رأيكم في غدا النهارده؟ كده يا حبايب قلبي عملنا مع بعض احلى غدوه النهارده. والله العظيم انت لو بتاكلي لحمه هتسيبي اللحمه وتاكليها، مش فول وطعميه ورحت جبته وجيت وحطيته في الاطباق وقلت لهم كلوا، لا، انا صنعت منه احلى غدوه وكلها ايه اهي زي ما انتوا شايفين. طعميه المحشيه دي طعمها تحفه، مش عايزه اقول لكم قد ايه طعمها جميل وقد ايه ريحه البيت ملوش حل. لايك والاشتراك معايا في القناه وتفعيل الجرس. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم وغدا النهارده يكون عجبكم، وبألف هنا لينا وليكم.